Luka, evo poraz, kako je trener Tonji najavio, vrlo rasterećeno ste i bez nekog opterećenja došli u Našice i možemo reći dobro ste se potukli prvih 15 minuta. Da, prvih 15 minuta, koliko toliko, čak smo poveli 4-2, mislim da je bilo na rezultatu. Bilo je dosta, prvih 15 minuta stvarno bilo dobro i onda kako su zadnjih, kažem, prvo poluvreme zadnjih 15 minuta, tu smo već pali sa energijom. Dosta su trčali, to nismo lakih pogodaka su došli i eto, nismo to najbolje priveli kraju kako bi trebalo. I pogotovo u drugom poluvremenu još više. Rekli smo da ćemo u tom drugom poluvremenu krenuti od nule, da makar taj -8, -7 da spustimo, da bude to bolje, ali nije išlo i eto. Iduće kolo opet težak posao. Da, iduće kolo Zagreb. Isto tako ući ćemo rasterećeno i dati maksimum i sigurno da ćemo puno bolji pristup i energiju staviti nego danas. Sretno dalje. Hvala.